Tompolasy tompovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hiara-banina anao amin'ity andro vaovao ity amin'izao alarobia izao manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada araba tsy misy anavahana no atolotra antsika mianakavy araba manjaka miadana samy mahazo ny lafivalo hatrany andafindrika rehetrarehetra any arabaina isika any amin'ny faritra avara satria dia misy namantsika avy any amin'ny faritra avaratra tonga eto amin'ny miara-manonja izany eto amin'ny Foibe eto amin'ny plateau ny miara-manonja MBS Radio Mada ka ho antsika amin'ny faritra avaratra zany dia hoe mbala tsara antsika jiaby faritra avaratra rehetrany ankoatran'izay ny any ampitan'ny ranomasina moa mangataka fiarabana manokana ka dia arabaina daholo isika any ampitan'ny ranomasina rehetrany manaraka n'ity fandaran'ity zany na ny any États-Unis na ny any Europa na ny any Asia na ny ao Afrika dia arabaina daholo ianareo ny akamarony moa zany dia hoe na miasa na mianatra misy ny manana zopirenena vahiny misy ny tsy manana fa ny raisantsika dia hoe malagasy isika izany ka dia zay mitranga eto Madagasikara dia miatraika aminareo any ivelany rehetrarehetra any koa ary ny fiainanareo ihany koa dia mba manaraka an'izany ihany koa izahay zany aty tanindrazana aty ny fandeha ny fandarantsika tsy dia misy hoe miova toy inona akory fa eo aloha zany ny fandraisana namantsika avy any amin'ny faritra avaratra ho ambanjao izy dia eo ihany koa Andriamatoa Motarson alleloia zay mpamakafaka ihany koa izy nitoetra raha-pirenena mpandinika resaka toe-karena resaka politika ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ho avy eo izy rehefa alarobia toy izao moa zany toy ny mahazatra dia hitantsika eo ny hotoyan'ny fandarana fa dia hatrany amin'ny tataovonany any isika no miaraka ato anatiny ity miara-manonja MBS Radio Mada ity eny ary tompolasy tompovavy raha-pirenena dia mafana izy ity mafana tsy hafanaina fa misy manafana tsy mivahoaka amin'ny manafana azy fa misy manafana any rehetrarehetra any ho hitantsika eo ny votoatany fa efa eto akaiketo ary araka nambarana teo ny namantsika Lenda William dia zanak'ambanja tsy pindrana izy fa tompony zany hoe teraka tao izy ary rehefa aneoriana azy dia ao izy no milevina zany hoe mahafantatra tsara an'izany atao hoe ambanja izany faritra anankiray any avaratry ny nosy farimiarabany Lenda William. Ia, magnano mbola tsara anao Rina. Hita foanao isan'andro amin'ny télé ity regniny amin'ny radio ambanja agny. Magnano mbola tsara ny vahoaka ny ambanja jiaby. Na ientany misy anao zio na ia zay ma fomba fivolagnana izy koa fa amin'ny faritry igny na amin'ny faritry Andoharano igny anao na amin'ny faritry ny Antanibe ndray fa anao zio na amin'ny faritry ny Mahery Varatra jiaby Mahazantsoko Manondro igny na amin'ny faritry ny Tafiambotry na aiza tany misy anao maharegny izay amin'izao fotoagna zao dia mbola tsara nareo zanakanareo avanareo eto Antananarivo mikoragna miantefatefa mikasiky ny raha iaignatsika andavanandro satria karaha fahaizanareo zata hatramin'izay tsisy raha sitriky dia ambara eto arakaraka ny fagnontaniana eto Marina mialatsigny fa hagnano mbola tsara manokana ny ray aman-dreny Alisa Ritra zaho zay ray aman-dreny Lolavinay Tamponloha ray aman-dreny miady zo ny vahoaka madiniky tsy magneky na dia fagnatin'ny fanteragna aza ary mbola manana ny maizy azy iska zio ty mbola tsara ray aman-dreny assalamu alaikum. Salam alaikum. Eny ary ka anboatsika azy Lenda William demi-finale omaly nanomboka ny demi-finale Croatie sy Argentine nandresy 3-0 i Argentine ny mbola misy ny Maroc sy izy ty Frantsa nanahoana no fahitany Lenda an'izay ahoana ny fanarahany any ambanja ny hoe mondial tamin'ity indray mitoraka ty. Andesiko voalohany makasiky ny résultat ny match ny moaly. Za moa tsy dia nisy nalaiko loatra fa za fo zegny nizaha boly niveriko mba hiady laboly fa 3-0 zegny enjagna be ko raha score amin'ny laboly. Tsy tsapan'ny Croatie zegny fa zahoako izy ny fahaizan'ny Argentine. Roma hitanao ataontsika hoe tir cadré ny Croatie ny moaly raha nizoigna zagna tir cadré aroefo raha tsy diso tsy diso dia attaque amin'izay presque vitandry zalahy eo amin'ny demi mandravagna attaque ny Croatie
de farany manaboaka Modric zay iverigny hoe milieu de terrain tegna enjagna be amin'ny bôly internationaly sady fa nahazo ballon d'or koa de igny ma izy naboaka de hita mafategna fa tsy zakany tsony le match satria enjagna koa match fa adignany Croatie fa Messi ane olo telo élimineny Messi dikan'izay koa fa olo telo miala agnatin'ny 11 na 10 agnabony terrain ankoatrany goal fa misy olo malalaka agny ary presque boly baka aminany fo. Argentine atreto mbola izy ma tsy nampimpoizigny fiakarana satria somary sahirankiragna izy tamin'ny Hollandais teo fa finalement ma tegna nipody amin'ny tanjany izy raha fahitagna izy fa nakafo zegny niany amin'ny matchin'ny France ndraiky Maroc karaha ataoko tsy de nisy nangala loatra koa fiverako izy aloha en général bon ataontsika zegny na izy magnaran'le joueur raiky agny andafy agny zay hoe nagnambara JJ Okocha agnatin'ny compte Facebook io neo izy finalin'ny CAN ataony ihany io izy finalin'ny CAN inona tonga anazy iteny an'izay satria ny français zegny raha ny fahazahoako izy équipe africaine mipetraka agny en Europe Mbappé zao Cameroun voilà firy ny jolojoby agnaty ao de zay tsy haiko fagnasahagna française efa de zay izy de tsy haiko niany atsika mahita izy rina fa za aloha mieritreritra ma-africain zao za maty rognorogno kokoa ry amin'ny Maroc ary fa bon ho hita io ma laboly io tsy mety règle de 3 de ho zay jiaby zegny mpagnaraka laboly indrindrandrindra fa tsika ry ambanja ry bon akory matoma fa hitatsika le fiaignana ny karazagna ny monopoliser-ny TVM ny azahoatsika matsy jiro koa tsy maty tapatapaka izy amin'ny écran io karaha somary misy mirikidrikitry avy eo koa ny tsy fahazahoagna izy na ny fagniriagna anao tiagnaraka izy amin'ny kanaly hafa tsy mahazo anao de fa tsy maintsy io iaignatsika fo zegny ny fijaliagna raha zay ny fandrosoagna hitandry sasany akory atao fa nisy fampanantenana izy le niteny rajoelona hoe match complet izy le igny lelany tia hazo olo koa fa tia hazo mahay mikoragna de farany izy io baka olo jiaby mahay mamakafaka iany fary iany tsy farifary de anjaranao mbala tia ino raha koragniny koa magnaraka eny ary Lenta William zay ny resaka baolina tsy maintsy andresantsika iny satria moa iny arahany Besomaro fa zao ny fanontaniana avy hatrany apetrako amin'ny Lenta William hoe zanaky ambanjanao zany maninona no tsy mety mandroso mihitsy iambanja nandritra n'izay taona fandimby izay indrindra ny tato anatin'ny efa taona farany nefa tenenina foana hoe renivotry ny toe-karena tena hoe mampiainga ny toe-karena malagasy kakao hoe vanille sy ny sisa kanefa tao aminareo tao no anisany nazahoany Rajoelina vaty be indrindra tamin'ny 2024 inona zavatra mitranga inona ny anazavana an'izany nanomboko naezako namakafaka ny fiainagna ara-piarahamonigny tao amin'ny tanànany distrikny Ambanja fagnontaniagna io ny mipody aminakay sanandra nino problemny Ambanja mahatonga izy volagnin'olo sasany hoe kofa mandalo Ambanja Jamala Ambanja Firo misy be Ambanja Mavipeky zay mampalaza zay bon Jamala ampodiko zay koa fa question Ambanja de fa Jamala zay manaiky zany nefa nareo zay le zava-misy tsy namanaiky fa zay le raha iainanao anao zao koa fa mahita ezaka ataony gendarme amin'ny faritry Ambanja igny fa mifagnoroagna Jamala Antonina amin'ny taonina mihitsy zay mambaranao taonina eliely fagnoroagna Jamala fo azanao azahoagna promotion regny de miakatra azanao tsara de misy Jamala tatrary de fa iverigny baka Ambanja zay ohatrohatra zay zava-misy bon io fagnontaniagna io rina mipetraka taminakata hatramin'izay nino problème ty Ambanja ty Ambanja zegny en généraly za zegny nandinindiniky hoe problème na leader io problème ny Ambanja zany hoe zegny le olo natao hitariky agnambarany lalagna marigny amin'ny vahoaka zay ataotsika hoe tsy mahalala ny zava-misy dia irô no lasa karaha manitrisitriky lasa karaha obstacle amin'ny raha jiaby misy izo tsy tsapatsika fa ny dingana ahafahagna miditra agnatiny hoe mandroso za de tsy maintsy mahalala aloha anao rehefa mahalala anao dia io nao vo manapa-kevitry mametraka décision tsisy olo andeha angala vadiny any na andeha agnenga magnangy ka tsy hoen le olo andeha ataony vady fa ny sambosamboriny bon ndao nataoko vady andeha ampidiriko an-tragno tsy possible zay tsy maintsy hainy hoe azovy baban'olo ry azovy ry ino fiainagna anany ino kakao anagnany iovo izy
alaitsika taranaka andro olo abry agny fa rory mety ampiova fiainagna atsika zay le losy fandrosoagna ka ino zava-misy dia ny ambanja zegny tatram'izay ny aignako nahitako izy marobe pitsopitson-dravatra tsy hainy vahoaka asitriky dia rofo ao ambadimbadika ao no mandamindamigna izy ka raha mipasipasoka domy ao dia ny fandrosoagna mihoatra ny tany hafa tsy mandalo amin'ny vahoaka ka eto zegny niany anao koa nagnotany nino problème ny ambanja tsy mandroso ohatra fo ikoragna atsika zao ikoragna cacao ikoragna lavany ikoragna café ikoragna poivre ikoragna drakatra feno zay ane tonne foana miboaka am'zay isa taogno ikoragna drakatra ikoragna maloky na poisson fo atsika ikoragna resaka nino ty resaka ambany tany regnitsika za mialatsigny ry monsieur Motarson mbala tsara resaka tantalion am'zegny firy vola ampidiriny zegny amin'ny kitapom-bolany fanjakana est-ce qu'il y a vraiment une retombée pour notre district misy mipody aminay ao zay raha zay justement ke niany zegny za niany mialatsigny aminareo marabaraka aminareo fa ambanja izy koa ataotsika hoe vola tokony miditra aminany fo tsy tokony andeha ilomahizany andeha trosagna vola ry andeha trosagna vola ty andeha agnamboaragna raha misy aminazy ao fa kanefa io fagnontaniagna mipetraka nandeha ia ny raha jiaby zay satria tetsika koa fa androso zegny atsika tsy maintsy misy mila ny fotodrafitrasa fa tatidia fa ny fotodrafitrasa zay ny lomilomahizana vilagnin'olo koa tsy milamigny fotodrafitrasa zegny ane na ataonao ry fa igny potipotiky igny tsy raha ilagna izy aveo na tsy ampiasaigny ka dikan'izay zegny mila miainga baka amin'ny fiainagnan'olo aloha fiainagnan'olo madiniky ambanjany ry natsoroko aminao fa statistiken'olo mamelony tegna karaha ataonareo Antananarivo miasa bureau zegny ane vitsy be mamelogna ambanjany tantsaha zegny koa fa mivolagna tantsaha zegny anao ambanja amindreo le olo veveritsika jiaby tatram'izay tsy netretry fampandrosoagna atao zay de kidi tantsaha zay everindry zalahy hoe olo tsy mahay raha kidi tantsaha de olo tsy mahay raha bado izy kidi tantsaha everigny olo mety katrikatramoegny kidi tantsaha everigny olo malotoloto kidi tantsaha mety veverigny olo rigrigegny tatahirigny de angangalagna vola tsotro zao de vita dia manjary milentiky fiainagnan'olo andavanandro zava-misy raha korako zay fa de mialatsigny amitsika fa de tsy fentsoavy am'zay fa tsika rehefa viana satria lavalava fotoagna satria antenaiko anao ametraka fagnotaniagna mahery roatra satria eto atsika tsisy raha asitriky eto bon eto atsika zao ikoragna resaka cacao ohatra tatram'izay ny efa mandeha 100 taogno nisiany cacao tambanja 100 taogno amin'ny statistika io mba alaitsika raha ohatra mba mandeha ambanja nareo ohatra mandeha amin'regny mbanimbany voalohany mba iza tamin'ny tantsaha ny rehareha tamin'ny fanagnany cacao io fa navita tragno vato be na fa managna concession koa tsy raha olo fa managna relation lavidavitra amin'ny fanagnana coopérative sy ny sisa regny fa tantsaha tsotra dia karazagna sahiragna nanomboka izy teraka zisaky izy maty nata fondation ny tragno araiky mitady tsy voavidiny tsy voamboatrany magnontany tegna hoe cacao miboaka amin'ny faritry ny sambrano satria mikoragna fampandrosoagna tsy 15 000 tonnes tamin'ny tongolosy tio eritrereta zay 15 000 tonnes zay ne vola alainy fanjakana fotsiny de mba isiany retombé i amin'ny vahoaka madiniky ontrino am'izay misy alainy commune atsika tsy alaitsika alainy commune tsy koragnitsika eto fa le alainy commune igny mety vidividianandreo taratasy mety agny fifandro piasa madinidinika ao le mba tsy miankiny loatra amin'ny subvention fa alainy région no mampagnotany ohatra zao amin'ny cacao alainy région zio 60 ariary par kilo ataova calcul 15 000 tonnes am'sao zany 60 ariary par kilo 15 000 tonnes ataova fois 10 puissance 3 zay mathématicien dika zegny 15 millions de tonnes 15 millions de kilos azafady ataova fois 60 mbola nariary firy zay vola zay agnaty inane fotsy fa maninona ary nareo mantra raha tonga de io ny fantatrareo le izy satria le zava-misy ina maroko anao tsy hain'le olo izy tsy ampalalaigny tsy ambara izy azanao re rehefa mahalala izy boka mandray décision manapa-kevitra izy tsy mety tsony ty azanao tsara cacao fotsiny koragnitsika zay cacao zay
vanille mbola mbola eo ny vanille mbola eo ny kafe koragna la vanille atsika ontrino ohatra bon ataontsika hoe tamy 2019 io zao tsy mety milamina mihitsy hatramin'izao io baka tegna gidrake mbola idirantsika lavidavitra makasika la vanille rehefa avy eo niany fa marigny atsika niany fa tegna taregnin'olo enjagna be amin'io la vanille manomboka baka amin'ny ampidianantsika rehefa avy eo ohatra zao tamy 2009 86 kilo 2019 azafady la vanille verte voangony tagnaty district ambany 86 kilo niakatra izy tamy 2020 210 tonnes misy antony io fa mba lazaveko rehefa avy eo baka amy 86 kilo niakatra 210 tonnes tamy 2021 niakatra 221 tonnes tamy 2022 niakatra 338 tonnes etrareta 338 tonnes zegny ataova en kilo ataova fois 600 ariary par kilo miditra agny amy région vola tokony izy tsy tokony andeha agnafatra de indrina vola amin'ny banque mondiale na amin'ny i-crédit da andeha ampiasaigny ambany zao tokony ho izy tokony vola io fo amboarigny mandeha ivo fagnontaniagna ampetra na ny matériel zay nampindramy nampiasaigny ho an'ny région agnamboaramboarandalagna aby regny rina gatsy gaga anao fa mbola irahigny koa ny commune magnefa gasoaly migirigiraty lalagna amindroa azonao tsara le tsy gaganao amizay bon nareo magnefa gasoaly piasagna zo de atsika mivolagna zao misy amy tany lalagna mandeha antsaha be zay 3000 litres de gasoaly efa voavidy mbala tamy gasoaly mbola mora eritrereta tamin'ny mois de niny izy mbala nora izy avao koa niakatra lafo be zao mikatso tsy namezany tompon'andraikitry engin andeha andanigna gasoaly tsy da mety atao ranokaboka na andeha atao rano giagny gasoaly lany angalarin'olo tsikely gasoaly ny commune ny antsaha betsika volagna zao etrareta nividiny volandro mijialy ke anao nagnotany nagnino ary hoe zay fo meko anao zay vola zay fotsy zao atambatra fa 4 milliards zay kirikireny ambanja aizarany contrôle na re ay io nipetraka fagnontaniagna izy ny tokony agent de contrôle le vola zay le fagnontaniagna mipetraka zay le vola mandeha manonga amy centrale sa agnanaovandry zalaperabe ambelatsika io izy azonao tsara fa ka io mila mpalalagny vahoaka io azoviny tokony agnaramaso izy mandeha izy bon igny ambelatsika io kasika le nagnino ambana tsy mandroso mbanja mazava loatra tsy mandroso satria izy le problème la leader volako aminao zay azovy tokony tompon'andraikitra azo olo mafidy sa ny olo tompon'andraikitra mpanjakana sa agnaramaso raha makasika zay io zao statistique zay fo iengatsika tokony tsy ho managna tanàna karaha io ny ambanja raha ny fahazahoako izy or io lalagna andidiranao mandeha nosibe ataontsika hoe resaka fizahantany fo zavatsika mampalaza ny nosibe hitatsika izy fa miakatra be raha koa tsy nidrobatiny zavamisy am'izao fotoagna ro mitondra zao azonao satria covid sy ny sisa jiaby coulé nosibe tegna sahiragna fa miakatrakatra kely izy amin'ny touriste avy any Diogo tsy maintsy mandalo ambanja pourquoi tsy tokony mijanogna ambanja hely tokony ho isy raha afahany ambanja mampijanogna izy na ampizavagna kakao fo mijanogna andraroy andra telo io de mitsaka nosibe losa nosibe ino antony misy raha taraiky ao matoa tena afaka mamakafaka zegny misy raha tokony tsy mandroso ambanja noho ny tsy fanagnana olo mahay mitariky noho ny tsy fanagnana olo mitsinjo vahoaka fa raisiko le fanazavanao averiko am'le tany voalohany hoe tany hoany no nazahoany Rajoelina anisany nazahoany Rajoelina vato betsaka indrindra de avy eo nareo mitaraina hoe ka le izy ohatr' zao tsy napozina sinsisa raha ataontsika hoe katsotsotra ny 700 any raha farafakely zany vato azony Rajoelina tany amin'ny faritra avaratra anisany ambanja zao nefa nareo ty mitaraina hoe zao hoe sinsisa io am'izay mizava-misy ny mpagnano politika tsara no nampiasa ny atoany amin'io tanàna iverigny hoe tsy managna olo mpitarika io zana tsara ny manipuler na nintogno fa zao ny lalagna mety ahafahantsika mandroso izy ary zegny raha mampangetahita-nareo de igny ny nataony vitany navy tao tamin'ny tanora tao nantsoritiny baka tao izy nagnatsory dia rehefa naresaka be ny fitaritagna navy tao ndesigny amin'ny alalan'ny ambiance ndesigny amin'ny alalan'ny plaisir ndesigny amin'ny alalan'ny fafinareta dia kory atao de izy fa commence mahatsapa ny olo fa tsy izy ty karaha ataon'ny lavolany ina vetro zay forofora fa tsy izy
mafaiky ka hita amin'ny fiainagnan'olo zio ary zay no raha hitako par rapport amin'ny fagnontanianao zio rina hoe zio za mahatsapa fa kay afaka mamakafaka afaka mandinika any ty poniny ambanja ty matoa za teo nagnano mbola tsara faritra andoha rano volagno faritra ny Tanibe ndrefa faritra Morotsangana sy ny sisa jiaby regny Tanibe ndrefa Antsirabe faritry ny mahery varatra jiaby antsoko amanondro regny misy dikany re satria efa azo aby iregny aby fion'olo jiaby regny tena marary mihitsy zany marary vokany ambanja ary nanegniny amin'ny tongotra tsy menatronareo miteny an'izany nanegniny oa fanta vahoaka fa tegna tsy izy tsony ty de tonga de mifampitohy am'izay mandeha koa zao ny feo any ambanja any ny any faritra avaratriny hoe vereny dada Krista Ravalman ny dada tiana resahana io fa tsy dada hafa koa fa verena hoe tena ianao mahavita an'ity so de mba miantso ny tany fianaratsy hoe mivereny dada de mba agnano koa zay manarakefa koa nareo sa hoe inona ny tena ambadiky zay inona ny tena finosony zay hoe mivereny dada fa maty zay zay fagnontaniananao zay somary détourné koa elo akory mataonay tsy atsiaro Ravalomanana akory ataonay tsy atsiaro io satria nefa raha jelona nahazo mivady betsaka atao aminareo de zao izy mivadika hoe satria zao zava-misy nino man raha tegna mampijaly tantsaha indrindra satria za teo nivolagna hoe majorité ny ao ambanja tantsaha amin'ny raha koragnitsika jiaby teo ny raha tegna mampijaly tantsaha fitsaragna mampijaly tantsaha mpitandro filaminana mampijaly tantsaha fanagnantany ro raha telo sy teko tsara ampodiko ndraiky mampijaly tantsaha ny fitsaragna mampijaly tantsaha ny fanagnantany resaka ny fandrarana fanagnantany mampijaly tantsaha ny mpitandro ny filaminana ino antony fakifakaiky rehefa avy eo raha ohatra anao zio managna raha mpitsaragna raha zegny anagnana feo ary maro olo amitaregny ao anatin'ity régime ty azonao tsara zay dia kofa tsy manamanam-bola anao de fa sahiragna anao tsy maintsy boostegna amin'ny alalan'ny vola elo hoe eo anao vao mahita aretrareta fa izy koa fa misy raha boostegna amin'ny alalan'ny vola efa managna tsy matoky ny famarinagna izy am'izay de tsy maintsy ampian'ny vola le olo managna ny marigna riry vosetry araiky zay tamy Ravalomanana ave ekeny Ravalomanana ny vahoaka mijaly ary sahiragna raha zay mitaregny amin'ny araka vita magnano bras croisé ve Ravalomanana amin'ny zavatra oatra zay etsika tsara be tantarany fitantanagna nataony Ravalomanana mikasiky ny fitsaragna astate ary zay tsy afaka agnatin'ny lohany vahoakany ambanja zay kanao ny ambanja name 70% mahery tanina zay le voafitaka satria tatrany ry zala am'le tsy fahalalagna tato vitany tsara be koa manona mpiasa le manipulation am'le resaka média aiza zio natatany misy écran nino agnarany tomobile misy sary mandehandeha écran géant ory zala tsy haiko écran géant tsy haiko tsy hita tsony natazy io tokony alainay agny anaovany ry begina anaovagna alohalohana morengy isaka dimanche ampiasaigny eo miasa toka sisa magnaraky azonao tsara le fandely ka manegny ny tokotra amantany igny araiky ohatra aminay ao zio ambanja ao zio misy olo efa niady tany depuis telopolo taogno mbola tsy hita ny fitsaragna io tsy hita eny mary ohatra raha tsy volagna fotsiny atsika amin'ny atao hoe commune rale ambalaonko zay amin'ny fikotany ambolo-kapiky mifandrilitry jusqu'à niany ary taterigny tsiraikiray fa misy maty angadra sasany mitaregny ary fa nagnambara mihitsy ro olo aby reo manasa tagnana zay fitondragna ty ro fokotany araiky nagnambara ambolo-kapiky io manasa tagnana fokotany anankiray satria sy tatrany tsy ndabe ro milaza hoe ampiasain'ny fitondragna am'izao fotoagna ny fitsaragna agnagadrigadragna zay tsy miterigny zay zay no fahitan'ny olona azy zavatra mampalahelo atsika mivolagna zao resaka avy am'le fanagnantany volako aminao zay ny fitsaragna teo sisy avy am'le fanagnantany ao amin'ny fokotany atao hoe magnirenja zay antsamalany andoha rano zay tanàna zegny volako anao misy le tany nazony société anankiray tavy amin'ny Senia de tsy haiko rakory de nalain'la olo rehetrarehetra hoe fa tany efa nivilomandreo olo aby eo nanomboko tamy dadilaindreo zanakandreo fa zafindreo mitantagna izy eo
nianina doso miala eto anareo ary tsy vitan'izay fa mbola iarany dressage sy ny Lanjatony zany zay mambarareo fokotany anankiroa teneniko aminao zay any amin'ny communalny Bemanevika sy communalny Marivato tena kaiza le olona alana tena alana ohatra zao eritreretany tantsaha izy koa ataontsika hoe dérangenao amin'ny velon-tegna anazy niany izy igny any mitarika amin'ny fijotsoan'ny production-ny zavatra andeha taony satria tatra ny va-et-vient isan'andro mandeha ambanja lany vola fa misy olany fahita amin'ny fiadivana tany tsisy azo atao antsony fahita fa tsy mahatengy ny tomobily fa tsy mahatengy ny moto mandeha magnantony fitsaragna ambanja fa mihinagna mangamasika hoanigny amin'ny lalagna fa tsy mahavidy hanigny mandafa akô mamana igny alafo mba atao vidianareo elokony ty mba ahafany mividy hanigny zava-misy zay amin'ny tanàna atao hoe Ambalia be zay amin'ny fatriny fa izy mafa misimisy rirany zao nony ezaka zay fahitandreo fa tokony ikambagna ro afandro mai zay aloha igny afaka io resaka fitanaovana filaminana zay io misy olo sambosamborigny karaha io fo sambosamborinao karaha io de atao garde à vue 3 andro ao 13 jours de eo mody mpidiry prison hely de aveo amin'izay atao boaka fitsaragna fa satria rabe ambadiky zay misy fitiriagna ronono tsy mety mahay vita agnatin'izegny ao amin'ny fokotany anjiabory mbola vonafika tsy ela le olo zay setry le olo sahiragna mijaly ke nagnino maroke ataonao 10 ro niany ke nahatsapa hoe mipodiananao président Ravalomanana am'izay lafiny zay vita ataontsika hoe tam'izay fotoagna zay tamin'ny fotoagna président Ravalomanana ve sakin'ny président izava oka ijaly karaha zay anao tsika jiaby mba tety nahita fiainagna tety tamin'izay digniny ve mahatsapa vahoaka amin'ny raha tantaraiky vitsivitsy zay tsy araiky fo izy jiaby reto ane izy ty jiaby ty taregny fo jiaby reto inona dôly zao reo taregny amin'ny fiainagna andavanavy amin'ny vahoaka tantsaha azonao tsara refa ke tiako abara de hoe digniny président Ravalomanana mahita vahoaka mijaly mitaregny agnatin'ny 3 taogno miady tany tsisy ilany vola mitrotrotrotro ke anao niany magnontany aminaka hoe nahazo vato ngiatary nagnino olo mala mitady Ravalomanana ndraiky zay le izy tsy digniny président haiko tsara be tsy digniny Ravalomanana maharegny olo mijaly karaha ro kakaonany tsy avelogno izy kakaonany afaty izy ny olo mitsabo lavani aminay agny ane lavanegniny nenina ny avarana lavanegniny tsy raha tokony andeha ino volagnatsika izy raha za andeha ampavantagna izy mbala tsy mikoragna prix atsika tsy raha andeha ampavantagna izy ny raha ny fa andeha raha andeha hamono izy asa misy fagnontaniagna hafa anao sa mbola tianao ampiatsika raiky teo mbola te hijanona am'izay any aloha satria hoe le hoe mivereny dada président Ravalomanana mijere miverena fa maty zay de zay zany tena hoe fa tena tafapakany amin'ny tantsaha zay etrereta fotsiny zao ny nagnambara roa ambolokapiko teo vita zay fa vita divorce ndraiky ty fitondragna teo zalahy vita tsisy raha zao zay tenendralana vita divorce tsy zay koa ny olo andeha amony zay ve ny olo andeha ambolokapika izy nambariko anao teo en plus n'izay fa maro feky nagnambara hoe efa hitanay wala ro misy tsy mety aby zay aminay azafady bala tsara nareo jiaby tsy mety wala ino loatra raha mahazo satria fiainana na izy zany nambariko anao rina na toetrandra fo magnamboa fitondragna ty aminay agny zao vidividignany mahaliny latsika niany izy après herignandro koa une semaine après koa izy misy koa amitsika mivolagna zao niany ty ataontsika hoe firy 14 décembre sa 14 décembre mbala tseniky comme 14 décembre zegny olo zay olo mahay fatrabany zay tokony fa vita tonginy olo jiaby fa miketsa olo amin'ny fotoagna zio fa miketsa fa mitsabo vary atsika mivolagna zao donc même pas 5% tonginy olo vita satria maleny tsy hita mitoliky magnamboa ty fitondragna misy atsika am'izao ty fotoagna zao ty na ny toetrandra za tsy mahay za tsy mahay nina ambadiky zay fa zegny mitomagny jusque ny environnement mitomagny lalagna jiaby may tsy hay zovy magnoro izy asa zanao le akory ataon'olo tsy hitoly izy io ne arakaraka an'ilay olo mitondra io mampatsaratsara mampanintsinintsy le raha de milatsaka ho azy de mirindra ho azy ny fiainagna de mandeha ho azy raha ohatrohatran'izay izy rina ke akory ataon'olo tsy hitomagny zay le fagnontaniagna be akory ataon'olo tsy hitomagny mitady Ravalomanana satria hainy tsara be fiainagna anany ny egny izy nambariko anao teo azao koa ma tsy mahefa amin'ny fotoagna président Ravalomanana fitsaragna zegny tsy afaka amboiky anie
zegny tsy solo afaka manerinery vahoaka zegny tsy atao mahagaga mihitsy zany raha mitady président Ravalomanana ny olona noho le fijaliana sy ny fanenenana misy tare-javatra anankiray koa aminareo misy ihany ny hita hoe ao ambanja io hoe zavatra hita maso zany ohatra hoe reny fanamboarana lalana ny tsefatsefany reny projet pika ny tiako tenenina amin'io asa tsy haiko moa zany zao ny fitoram-panjakana roviana indray zareo no avy any amin'ny tonony resaka hoe projet isan-karazany tony fa angamo le projet pika tsy tamin'ny andron'ny président Ravalomanana moa mihitsy zako zao zay la za tegna mahita fa tegna mafy be ny président Ravalomanana napetra ny projet na izy mbola tsy eo amin'ny fitondragna mbola tsy ravo hoe projet ary mbola miasa mbola mipetraka atsika zao zay zao amin'ny 2009 napetraka nampatsaranao sy be jiaby regny ny projet pika izy paritaka ziska navy amin'ny district Ambanja jiaby etrereta projet piky nipetraka tarita amin'ny fotoanana Ravalomanana ziska zio izy mbola miasa niany anao ataotsika hoe lalagna 9 kilometra mandalo amin'ny tanàny Ambanja amboarigny pavé zio amboarin-dro sinoa be entreprise magnano ndraiky lalagna mandeha Andoharano le olo ivolagna zegny niany vely rano nagnano zegny ao olo mankadala olo mankadala fa konokonondry zalahy olo zay le fagnabadoagna olo zay mihitsy nale tegna problème amin'ny ty fitolagna ty azonao tsara amin'ny olo ny fitolagna ty le magnabado olo everindreo olo tsisy jery aby olo very jery aby tsy mahay zay asitriky ny zalala zava zay le mbarako le rehefa malala le olo ane izy manapa-kevitry abadoeny ambarany fa tsy isa taide lataza tegna koa misy fotoagna ifanjeko merci anao président samboriko tagnana izy misaotra président fa taiza nanagna an'ilay eritreritry na nanagna an'ilay fahaizana apetrako ty projet ty jusqu'à ty nany amin'ny 2022 mbola mametraka io asa io any tsara le fandena projet piky merci am projet piky tegna mankasitrika anareo lega anareo agnatin'ny piky ao fa miasa anareo tsy vitavita an'izay fagnatsaragna ny jiramany eto nagnambo maro fa tsy koragnitsika fa ny ambaratsika fa resaka fotrafitrasa resaka lalagna zay 9 kilometre on tampotanany Ambanja pavé merci piky fa tsy merci velirano merci koa piky amin'ny lalagna fagnamboaragna lalagna mandeha Andoharano ko tsisy anareo zo tsy nety tseliky vita ne mbala tseliky nisy ritos merci piky projet piky alohany zagnano merci président Ravalomanana avy niany kitsao agnano andeha hitokatokana zoagny karaha nataonareo tantany hafa jiaby regny malala ny olo hain'olo fa io tsy velirano io tsy velirano karaha nataonareo bureau ny commune rurale ny Mahery Varatra vangoenareo kolera manara-penitra nefa projet piky magnano izy ay misy indray ay wow lokona tanao le lokolokondry zala manara-penitra jiaby bureau commune rurale projet piky mbala ao le panneau avec preuve misy sary aminaka izy ma tsy afaka présenter satria tsy lokondry zala azonao zany hoe zay tegna fa misangavy amin'ny projet piky zay le ko tsisy piky ane mety zéro zay agny koa fansoma karata zay tsy haiko vola izy fa kapoty anao koa fa tsisy malina azonao amin'ny karata kapoty somary verina amin'ny resaka vanilitsika rehefa avy eo aloha fa raisiko ihany aloha le teninao tao am'le hoe efa tonga saina zany ny olona fa zao le izy Lenda William na hoelana hoaingana tsy maintsy hisy ny fifidianana tsy maintsy hisy amin'ny fifidianana teniny ihany hoe verena président Marc Ravalomanana sinsisa tsy maintsy mandalo amin'ny fifidianana isika na inona toe-javatra miseho aloha zany momba ny tily hoe fikarakarana fifidianana sinsisa ty manahoana fandraisana andraikitrareo ilay fa tena hoe mahatsapa an'ilay fiainam-pirenena tsy mandeha am'izay izy fifidianana tsy maintsy rosoana manahoana ny fandraisana andraikitrareo zany nareo efa tonga saina nareo mahalala mampahafantatra ny amin'ny hoe nitatsahany indrindrindra amin'ny hoe fiatrehana ny fifidianana resaka lisy-pifidianana fansana sinsisa fanaraha maso mba mailo sy président Ravalomanana ahoana zay any aminareo tsara be fagnotanegnanao anao zay mitretre io mitretre fa mahita fitondragna ty tsy manjary anao mitretre io ko tsy agnatin'ny liste électorale anao agnisan'lay magnampody le zalahy io ndraiky amin'ny fitondragna
Tonga de zay mihitsy. Zay mihitsy zava-misy ane fa direct oye mijaly zao lavanina kamate zay oe vitinzo azonao tsara. Anao io koa tsy agnatin'ny liste électorale io, anao mitretre io edy no magnampody olo tsy tianao io hitondra ndraiky. Ka dikan'izay la clé araiky farany maventy afahagna miala agnatin'ny zava-misy izy io miditra agnatin'ny liste électorale. Fa io koa kabary koa boka resy liste électorale io nerina tsika mivolagna azy io fa za agny aloha zao mifandray tegna mila boostegna marere raha ny fahitako izy amy tany misy za zao amy quartier misy za rina mbola tsy nandalovan'olo mpagnano fagnisagna mpampiditra agnaty liste électorale amy tany misy za zio amy quartier misy atram'zao amin'ny 31 décembre farany azonao tsara mbola tsy endriky navy tamy lakory nisy za ny olo magnisa mampiditra agnaty liste électorale hitarina hatram'zao fa za ndraiky fa tafiditra satria za nandeha tamy bureau tofokotana za fa tafiditra. De ahoana zany le olona any amin'ny sisisiny any sy ny ohatr'izany? Zava-misy magnentagna ary zay le ataontsika hoe communication frappant be tsy mitsy atao, mila miezaka miditra agnatin'izay ary zay ma raha tokony agnintagnana antsika olo pirenena jiaby hahatsapa fa ny fidiranao agnatin'ny liste électorale io marigny mety tsy le fahefagnan'le olo tsiraikiraiky loatra na io le fahazotoagna fa izy koa fa ndi déplace mandeha firifiriky mètre loatra sahiragna satria zegny ane nilagna le zalaby mamagnantogna aby regny ka izy koa asanino no mampitavozavoza ry zala io fa za aloha masaky mamvolagna fa zegny fa preuve araiky ilazagna fa marisarisa tegna tsy mazoto tsara be le olo recenseur agent recenseur regny ko amin'ny agny ary zegny agnintagna koa atsika jiaby amy district Ambanja ao fa izy nambarako zegny atsika jiaby maefa tsy izy tsony ty fa raha ohatra anao mbala idoko an-tragno fo anao ilaza fa tsisy varany karaha anao marary tsy mihinagna ody maty eo anao ya maty anao akoatra le fidiranao anaty lisy-pifidianana fanaraha-maso tsy maintsy jerena koa le hoe so de misy olona tsy tokony tafiditra koa ampidiriny zalao koa io koa ne zava-misy koa mahita zay le agnintagnana olo fa izy ndraiky aloha hatreto mbola azoko lazaigny hoe mbola azoazo rabegna fa ny hoe ny olo tsy tokony tafiditra ao igny mety bon aminay agny aloha tsy haiko fa mitany aty fa misy centre tsara nefa manara-maso raha ny any aminareo za ma tegna misy centre d'écoute nay zegny hoe koa fa misy organisation zay misy olo hitanao niniagna tsy nampidiry agnaty listy mandiana amy tany karaha zegny anao fa ato misy raha karaha fa jusqu'à zio mbola tsy endriky signalement tsy endriky misy signalement fa indraiky aloha everiko hoe samy fampiambiny koa baka ao de eto manareo mankahery anareo hitako ny fahasahirananareo agnatin'ny sedy ao manao kasaina tsy magnino namagna anao ry zalahy président ao de fandray matetiky zay karakory agnanaovagna azy ty satria fa fagnampiagna aby raha jiaby tsisy koe hoe aninareo fo izy ry na agnatin'ny fahasahiragna no magnaty teraka fa zay ny zavatra misy elina ka eto zegny anao koa nagnotany hoe fagnaraha-masony zay de zay fa kory atao fa de ho hita io ny tohiny fa mbola tegna za tsy managna statistique 4% ny fa tafiditra izy io firy ny mbola tsy tafiditry zegny tsy haiko fa district ny Ambanja maromaro ihany électeur maromaro ny électeur dia fa tonga tsaina zany ny vahoakan'Ambanja mandray andraikitra tsara andravona antsika an'izay resaky zay ara le fitenenana manao hoe président Ravalomanana ny tena vahaolana amin'ity raha ty izy raha teo moa efa nyteny hoe manana vahaolana de zay no andravona antsika azy zay mihitsy ve le izy am'le situation zany iainan'ny firenena am'izao fotoana zao de sy enona rehetra de tena Ravalomanana ny solution an'ity fa tena tsy tafatsony ty tsy vitan'izy vahaolagna fofa le volagna anany tamin'ny anniversaire anany teo ny 600 andro iainako izy atokako ho any vahoaka malagasy ona mifitraka an'izay fitenena zay volagna zegny volaniko aminao izy koa amin'ny faritra avaratra igny mavesatra aminay volagna zegny ny 600 andro iainako azonao tsara ataokako manokana amin'ny vahoaka malagasy zegny ane izy koa atao hoe de amony tegna zaho anareo ity azonao ty tady pandenareo eto za ataoko izy koa zegny fa tsy ohatrany mety an'ny sasany hoe ny andro sisianako inanana faraparany
olo fa mararirary saigny fo daoko sagnatria volagna mety fa zay tegna hoe enjagna zay volagna zay aminay agny nisy kely sisa andro ienako izy zay zao fa hoe mitondra zay magnaposy zay magnambara amy vahoaka lay midialy sahiragna mitady izy efa izy ny solution fa izy solution amy raha jiaby iainana teo am'lay fijaliagna ny tantsaha tantsaha volagnintsika eto amy raha jiaby teo fitsaragna raha jiaby io folaky le io koa vo débloquer io fijaliagna fitsaragna filaminagna ndraiky fananantany aza zake anao zao anao avy eo taninao anao nitsabo teto koa fa hitan'olona anjarinjary olo magnefitra aminao fa dorosiny anao dosiny amy faritry marovato amy misy zay amy commune marary marovato adosiny anao topitany nandeha nitsabo teo iny koa mitakiny ataotsika hoe fitady filaminy malona rô magnano fagnaraha anao nitsabo teo nagnamboatra tagnatin'ny firy taogno ko tamty maran'le zalahy zay amin'ny interview rahanazy zay hoe za tamy taogno tio izy fa tsy nitsongo kafenaka fa rô fo nangala izy tomagny le zalahy amy tantara izy zay tsisy piaro rô tsisy nandeha nandeha mitolika ato rô goen'olo ato toloko ato genden'olo ato setry tantsaha setry volako aminao zay sahiragna solution fa preuve zay tsy ke inagnana akory anao zao ke président misy raha tsy diranandro edy olo magnano zay tsy diranandro edy ka zao ndray ary le mety misy any ambadibadika any miay hoe ka le izy eny indrindrandrindra ny tanora 20 taona 20 taona 20 taona io moa zany hitovizany io tsy nenareo any ambanja ihany zany hoe mbola tanora zany de fa hifidy de torotolorana kely tomma amy fiara omena 10,000 omena 2 alina eo zany mitabataba hoe tena mijaly zay marary zay fa rehefa le tsy pazana kely mialatsiny le fitenenana zava-misy zay ry 10,000 toaka elo miaraka amin'ny miaraka amy teninao teo to amina amy fiara tsinsisa iny fa vadika andray am'le tena hoe eritreritra ao anaty ahona ny fahitanao ary fahamatorany any ambanja am'izay indrindrandrindra ny tanora am'izao fotoa zao isika tsy maintsy hiditra fividianana apetraka foana zay fanontania zay isak'izay misy vahiny tonga eto efa misy image tokony azotsika ono ane tamy fandalovan'ny rajoeligny tanosy be farany taony tokatokana lala alaroa Tananarivo ty aiko tsara be mahita sary fa zay manisy nandeha tagny nino zava-nisy tamin'ny image hita ivelany zay mikoragna zay le zalahy tsy asenareo rombo fa misy raha ohatran'izay tare tamy faritry ny Darussalam tampoko nisy olony rombo olo telo olo efatra ataotsika vitsivitsy hoe igny rombo igny hoe angatahigny ve izy koa rô ravoravo fagnontaniagna fotsiny zay image direct ita angatahigny ve rô angatahagna rombo ve irô koa ravoravo tianao raha maro endreny zavatra nisy zay fotsiny fagnontaniagna fa tonga saigny ane olo fa tonga saigny olo andeha andrombo dialy ve iromboegna tsy fafinaretaka fasambaragna andromboegna sambatra za zay romboegna dialy ve ndi romboenao disy teny am'izay nareo tsisy jery tonga saigny olo ka anao volagna toaka tomobily taterigny eto za zao tsy koragna raha spectacle kawitry à gauche à droite azonao za tsy koragna raha mara aminao fa izy ndraiky aloha mampalahelo zay fihetsiky zay aloha inadimi tsy azo ikegny nino ny antony nagnanaovagna izy ty misy fe raiky ameko anao nino ny antony nety nagnanaovagna izy tsy azo ikegna raha atanjogno hafa be nagnanaovagna ry zalampody avy agny nandeha tabaka Tanosy be ne voatora bato tamin'ny lalagna hiditra Ambohimena tomobily nitondra olo baka tagny tamin'ny faranteo igny azonao tsara ce qui exprime azonao zay azafady amin'ny fangaroan-teny fa teny gasiny avaratra fa mifangaro karaha tegna vaovao maro hoe le zay eto midiala narory ndraiky andeha ikakawitra andeha hagnano balibaly azonao tsy tantin'le olo fa izy aloha miandra justement zay le fa expression maneho fa misy raha tsy tantin'olo ao ke anao niany volagna
tsy tsapan'olo za fantany fa ho hita eo ny tohiny mbla andeha tsara tantara de ho hita eo ny tohiny fa eto tsy karakory ny fiafaran'le raharaha fa olo efa mahatsapa fa tsisy tonty eny ary mialoha ny dirantsika amin'ny resaka hoe raharaha-pirenena amin'ny atemera-pirenena ao mantsy mafana be ao mifandray amin'ny gouvernemanta présidence sinzisa aloha verenantsika ny resaka vanille inona marina ny tena ty resaka vanille ny ty ry Lenda William efa misy ihany ny fanazavana hoentina mpandraharaha hoentina paitoekarena efa tonga teto hoentina mpandinika farahamonina fa ianao zanak'ambanja teraka atao rehefa tonga fotoana hodina modimandry ao ianao milevina ainao tsara ty resaka vanille ty inona ny tena problema amin'izy io ka tsy ahitana ambanja tombontsoa amin'le izy fa ohatrany hoe tenenina fotsiny meserina za magnambara aminao etiny any tegna malahelo za magnambara aminao fa ity resaka lavany ity lalagna raiky tokony ahafahany vahoakany ambanja ho mpagnarivo ho manambola na tsy mahay raha malahelo za mivolagna aminao fa mamparary kibony mpitondra mamparary fondrô mamparary estomandrô mampivalagna rô maregny vahoaka kanao azy io na vidy tomobily anao na saretry raha voavidy anao malahelo zany kanao normal ve zay toetra tsy normal tsy zanakanao na terkanao na vidy tomobily anao tsy na vidy tomobily fa na saretry ny voavidinao normal anao malahelo izy zay mahazo olo totaby natao olo tsy magnano kasibosy forina tsy magnano kasibosy ny sambosambory magnaraka lalagna tambanja atao no volagny fanjaka ataotsika zegny akendry vidiny lavany io misy ray mandreny araiky zay nagnantony mariazy ny zanany tandafy tany Europe lavany io agnaty sase tsorany aroe 7 € atao cadeau n'olo invité teo tsorany aroe 7 € ko ambadiky izo endro tantsahambanja ambadiky izo arô fa signatira fa vita circuit an'izy io moa ahoana sy ahoana tsara hoe miainga avy any poto misy de makazy izy avy ny tena concerné lavany rina mbariko anao azy io tsy karaha ataony eny aloha lazavako lavany rina mitsabo lavany zegny tsy karaha atao mitsabo asa mitsabo batata asa niny batata aminareo ty tsy haiko mitsabo mahôgo tsy da karaha na mitsabo finesy raha zegny any izy atsabonao ataonao iala telo fanjava anao ampodiozy mamoe tsotro mangazo zany iny azonao fa misy fa io anao koa fa mitsabo lavany zegny anao tsy mety mitsokotsikoriky izy io telo fanjava anao mitsipitsipiky izy io magnamboatra izy avakoa pollinisation nany mandeha azonao tsara